Dobro došli, profesore moj. Oni prave film, ono po 500 i tako. Evo nas u manastiru Prilepsu, to je na jugu Srbije, nedaleko od Arilja. I tu sam pored našeg kneza Lazara, koji je osnivač davni ovog manastira divnog, gdje se okupila i već se 25 godina okuplja jedna likovna kolonija. Ja sam prisustvovao ovoj likovnoj koloniji dan, dva i bio uvek ponovo iznenađen kad se slikari sretnu i počnu da izbacuju svoja ludila u pričama koje kakvim. I to je u stvari jedan nastavak i prirodni tok koji ovdje na ovim prostorima traje već 600 godina i više od kad je car Lazar imao jednu malu bitku sa Altomanovićima, feudalcima iz nedalekog Užica, tu na jednoj livadi koja se vidi sa ovog platoa manastira i gdje je učestvovalo po nekim pričama samo šest vitezova s jedne strane i 6 s druge. Od tada pa evo do sada prođe 600 godina i slikari su kao neki sklop i spoj ta dva vremena, onog davnog i ovog današnjeg. I slikari ovdje u manastiru oživljavaju ovaj prostor kojeg je car Lazar započeo pre 1389. i njegove pogibije. Eto nas ispred vrata Lazareve crkve u manastiru i ovo je, mislim, neki deo te pređašnje crkve koja danas ne postoji, ali je negde 1800. zidana ova nova, stara već 200 godina, u kojoj uživamo i gdje se nalazi likovna kolonija. Mi se nalazimo ispred porte hrama rođenja Presvete Bogorodice Zadružne kneza Lazara, gdje se po 25. put održava umetnička kolonija pri hramu u Prilipcu. Otvara se na dan hramovne slave na Malu Gospojinu 21. septembra, kada je taj radosan dan za sve umetnike koji su došli ovdje. Neko je po prvi put, neko je po zaslugama koji su dosta doprinijeli razvoju ovoga mesta i ovoga hrama i naše opštine Požega i uopšte kulture u našoj Srbiji, da je to može da bude i van Srbije, što i ovo svedoči ovo mesto. Prilipcu kao ja, paroh mlad, došao sam 88. godine, a 94. počeli smo veliku obnovu Zadružne Lazare koja je bila dosta u lošem stanju i da mnogo toga smo uradili za ovih proteklih godina i najdraže mi je kada ovdje mogu da vidimo jedan muzej da se stvara, što je dolazeći ovdje u kanonsku posjetu njegov preosveštenstvo episkop Žički, vladika gospodin Justin, rekao, kaže, oče Milane, da li ste vi svesni da ovdje imate jedan muzej? Rekao, vladiko, evo, hvala Bogu da vi vidite koji ste na tronu Svetoga Save, koja je naša crkva i jubilej 25 godina i to mi je milo i da 800 godina naše srpske crkve, da je ovdje velika čast da stvaramo na tronu Svetoga Save u Žičkoj eparhiji, koja je bila prva osnovana arhiepskopija našoj srpskoj crkvi. Negdje imamo ove godine 25 umetnika, ali ima i gostujućih umetnika. Hoću da kažem veliku zahvalnost na svome vremenu gospodinu profesoru Milošu Šobajiću, koji nas je udostojio posjetom ovdje, koji je oduševljen svim tim što je video i Zadružnim Lazarom i da je on tu vodio borbu u Pilatovačkom polju sa Nikolom Altomanovićem i on tu nije znao priču po predanju da je poslije borbe knez Lazar bio ranjen u grudi, ali zahvaljujući medaljonu koji je nosio na grudima ostao je živ i podigao je crkvu u selu Kapicama 1371. kare predanje do 1375. 3 puta je rušena, obnavljana zadnji put 1806. 1848. napravljena je kupola, tako ovi u zavodu stručnjaci su rekli, a mi smo veliku obnovu počeli 94. što sam rekao i tada i 95. došli su umetnici i kad su vidjeli šta ja radim, pojedini prijatelji i Ministarstva kulture koji su imali veliku tada podršku,
na čelu i sa Begenešićem i Vasom Tapuškovićem, podržali su ta našu priču, podržali su obnovu, napravili smo Kona trpezariju, obnovili smo staru školu, staro letvorište Istočnog Vračara i sve toga ovdje su moja deca rasla. Kada smo počeli obnovu crkve, moj sin Stefan imao godinu dana, koji je sada umetnik. Ćerka Jelena je imala 3 godine, kolonija, svi su oni rasli uz to i dan danas nije to porodičan film, ali mi smo crkveni ljudi. Ja kažem mojim parohijanima da sam ja sveštenik na terenu, pa kako, kaže, oče, vi ste na terenu, pa 31 godinu, kad odem u penziju, sveštenik, on mora da ide, da ustupi sljedećeme parohu i to je tako ide, što kaže s oca na sinu, tako i mi sve mlađemo, a mi se povlačimo u svoje kuće, ali evo ja sam 31 godinu na istoj parohiji, nikad nisam tražio premeštaj u drugu neku gradsku parohiju, nikome iz crkve nije ni pitao, zato da li te vi oče valjda vide sve, razumemo se dobro, tako da živimo tu, imamo osnovnu školu koja je bila puna đaka, kad sam ja došao negdje 150-160 đaka, sada ima u osnovnoj školi 39 đaka, ali ima u vrtiću 40, što je prošle godine opština naša vidjela da tu može i potrudila se i napravila je vrtić, tako hvala Bogu da će da živjeti mjesto i nadam se da je ovo nosioc jedne kulture, razvoja naše Požege, naše opštine. Treba nam to malo materijalnih sredstava da sredimo još malo smještajnih kapaciteta na ovim objektima, ali nadam se kako je ovo vreme, malo ide bolje, da će i zato doći malo bolji dani. Ali mi ovo čuvamo što imamo sada i dalje ćemo nadati se i da ova kolonija poslije nas živi, sigurno će živjeti.